Assalamualaikum Tuk Afan. Nyo mewah dat Dungke pikok pa makajih mewah yang nyo rayuk Tuk Afan yo. Nyo jit ke menikah pesta dan jit baba. Rayuk yo untuk rencong rayuk nunggu. Tuk Afan galak ni yang dah nak pilih. Punyo nak lihat orang Basingo, nyo sabak kena tahu orang Malaysia sabo. Punyo sama mandum Tuk Afan, cuman beda-beda motif angkanya kelebihan dan dok kerbau bulik. Nyo saboh kenapa Tuk Afan seperti mandum kenapa daro nata orang Malaysia atau orang Malaysia aku bahas kayak itu, cuman menyengen ro yang berminat lanjut dengan ro nilai ya tengko yang di Malaysia aja untuk lawan pegal lain sebab mentang nabahan yang sama persis sekira ne Tuk Afan sebab paharon besan pah merempak dong kayak beli seperti kana asyik cuman hansip takut hansip nah tanggung paling sip daro mentang